ala hei kabula hian pula lian tlawng a missionary ma mi ko shana chuak adinga ani hi kan biak in hon ma mi ko shan biak in hon min man pui turin a ron tel wang a voina hana chunga lom thu ma sain kan soyanga ti chuanin tuna hai khoi fil tange chia tin helai local na tur helai hun lo thlenna hian engtia renge duai so de kem ti te pokhan soi se alo mame nia Assam Mission Field atagin kalokala gauhati pastor bial atagin kalokala ti chuan gauhati muna khuan chan mari ko usan tila preaching station ani berchu chu ka en kolmeka chutranga local chukani a ti chuan ka usan hotel du sak takin minan so ma kolom le a ron kal ko hian har san na lian tham chutianga hanto kan nei san love patiar soina noya tuang takin karon thleng thei ani le inu pui fanau te ron shoi thei nge nang mai ni local nu pui fanau lam chu ro choi thei ri lo tu na chuan no pang ho te school ten kalve neu to boxia chu wa chuan ke mai in karon chuak chho lol ani engponi se alobom shimshima toro ti chuan hei kum rei tak ma mi kaushana in lo on to lo missionary te nin lo chhuak rung bolin ti chuan hei voina in ron hule ania ilung te polen karinga enge iril ruwa lo ti khami han soi sak le la kongai ni etro kan omlo na hi arei to khop maya chu wa chuan hei soi tur hi tam du khopa tianga chuan maro chu engin kom na to ya chuan rei takan soi na chi ni lawa karil ru han om chu ni e ma mit khuwa hian ba kan so na pathian tharau thiang lim ompui na kan changna sa in le ti sa le thara wa yan na sa takin ma kan so na kan mishing mitina a mu thei le bengina a hriat thei to thei thila bo ma kan so na sa hei biakin ro pui tak mai kan an nei alom om ka tia ma mit khotlang ko san bik ma mit mi ko san bik tho ho na te a thani ti chiang takati lang tu ni a chuwa chuanin karon hu na ko nga hian ma mit ko san te na ma kan so na ro pui zia ka moyan lom om ka ti em ani alo mo ma toy fel khop mai ti chuan voina hun wan tak panga ko shan haute min cham chil turin tu sak kan han bok che kan ngen bok che ni ale ke pokalo me